Allah Taala'nın ökümün atkaruda baktılуулuk, iyigilik var. Allah Taala'dan tüzme-tüz payda aluu üçün anın hükümdörün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görsetip ötken jol, sünnötü, ıkması boyunça atkaru, mildet. Al jol, sünnet, ıkma, iki düynönün iyigiligi ekenine iman geltiru kajet. Kur'an ayatları Allah menen anın elçisi kaysıl bir iş tuuralu öküm çıkarsa, momun erkek menen momun ayal üçün tandoğu, ukugu jok. Oşonduktan amal kılıuları zarıl. Oşonduktan kim Allah jana anın elçisine karşı çıksa, anda al açık adaşkan bolot. Ahzab suresi 36. ayat. Biz paygambardy Allah'nın ruhsatı menen gana anın paygambarına moyunsuluğu üçün jönötkönbüz. Nisa suresi 64. ayat. Paygambar silerge emne alıp gelgen bolsa ana algıla. Al emneden tıygan bolsa andan tıyılgıla. Haşr suresi 7. ayat. Çındığında siler üçün özgöçü Allah'ны jana ahiret günün ümit kılgandar jana Allah'ны göp eske algan adamlar üçün Allah'nın elçisinde jakşı ülgü var. Ahzab suresi 21. ayat. Allah Taala'nın buyruğuna karşı çıkkandar özdürünü Allah'dan bir apat gelerinen je bolboso can çıdagыс azap gelerinen saktanıssın. Nur suresi 63. ayat. Erkek bir ayal iman geltirip jakşı amal kılışsa mıkты jaşoo berебiz. Düýnede zatsy adaly rızky, zikirden tattuulugu Allah Taala menen baylanyş nasip bolot. Oşentip alarga kılgan amaldaryna jaraşa andan da jakşyraak sylyk berебiz. Nahl suresi 97. ayat. Kim Allah'a anın elçisine moyunsunsa, albette oşol zor iyigilikke jetişet. Ahzab suresi 71. ayat. Ayt, eger siler Allah'ny süýseňer anda meni erçigile. Oşondo Allah silerdi süýet, jana günöňördi geçiret. Allah geçirimdi, borker. Ali İmran suresi 31. ayat. Hakykatda iman duularga jana sooptu iş kılgandarga merimdi Allah Taala elderden jüregine anı jakşı görүү sezimin tartuulayt. Maryam suresi 96. ayat. Alemi kim iman keltirgen boyunça jakşı işlerdi jasagan bolsa, oşondo al jamandyklarynın artuusundan, jakşylyklarynın kemiüsünden korkpoýt. Toha suresi 112. ayat. Kim Allah'dan korksa, aga ar türdü kıyınçılıktan çıkıp ketүү mümkünçülügün tüzüp beret. Jana da aga hiç kütpögen taraptan rızkı tartuulayt. Talak suresi 2. 3. ayatlar. Biz alardan murdagy kançylagan muundardy jok kılganybızdy alar görüşkön jokpu? Biz silerge berbegen nerselerdi jerde alarga berdik. Alarga asmandan mol jamgır jatırdyk jana alardyn aldynan daryalar dagızdyk. Birok biz alardy küçtü, bay boluşsa da günöölөр üçün oyron kıldyk. Jana alardyn urduna başka kowmdu jaratdyk. Annam suresi 6. ayat. Mal mülk menen bala çakalar düýnü tirçiliginin gana körkü jok bolot. Alemi tübölük kala turgan jakşylyklar bolsa, egeňdin aldynda jakşı işler syýlyk jagынан da, ümit jagынан da mykty. Kahf suresi 46. ayat. Silerden aldyňardagy nerse tügenöt. Alemi Allah'nın aldyndagy tübölük. Albette sabırduulardyn syýlygyn jasagan işlerinden da jakşyraak kılıp kayra berебiz. Nahl suresi 96. ayat. Silerge berligen derseler, bul düýne tirçiliginin buyumdary jana kowozdukdary gana. Alemi Allah'nın aldyndagy nerse jakşı jana tübölüktü. Akyl jügürtböýsüňerbi. Kasas suresi 60. ayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisleri. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat.
Пайgambar sallallahu aleyhi ve sellem 7 nerse gelerden aldın жақшы амал кылып калууга ашык кыла, эмне кедейликтин келип бардык нерсени унуттуруп коюусун күтүп жатасыңарбы? Же чектен чыгарбыйчу байлыктын келишинби? Же алсыз кылып коюучу оорунубу? Же акылдан алган карылыктыбы? Же тобу кылууга чама бербеген, байкатпай келген бейажал өлүмдүн келүүсүнбү? Же жамандыктардын эң начар болгон Дажжалдын келишинби? Же кыяматтын келүүсүн күтүп жатасыңарбы? Кыямат күн эң оор жана эң коркунучтуу күн болуп саналат, деди. Маалымат булагы Тирмизи. Түшүндүрмөсү. Ушул 7 нерсе келип, жакшы ишке тоскоолдук берип коердон алдын акыретке бардык даярдыкты көрүп, ага кургол барбай, жакшы амалдарды орундатып калуу зарыл. Аннас бин Малик разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям маркумду 3 нерсе кабырга чейин узатып барат. Үй бүлөсү, байлыгы, амалы. Экөө кайтып келет. Бирөө аны менен калат. Үй бүлөсү менен байлыгы аны таштап кайтып келет. Ал эми амалы аны менен бирге калат, деди. Маалымат булагы Муслим. Амр разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу кутба окуп жатып мындай деди. Кунт кой уккула. Бул дүйнө убактылуу нерсе. Мында күнөөкөрү да, күнөөсүзү да азыктанат. Анын кадыр баркы жок. Уккула. Арине кыямат күнү бул чындык. Ал белгиленген мөөнөттө келет. Ал күнү кудуреттүү падыша өкүм жүргүзөт. Көңүл коюп уккула. Жакшылык жана анын бардык көрүнүшү бейиште болот. Жамандык жана анын бардык көрүнүшү тозокто болот. Жакшылап уккула. Кайсы гана амалды жасабагыла, Алланын каарынан коркуп жасагыла. Билгиле, силер жасаган амалыңар менен Алланын алдына турасыңар. Кимде-ким кыпынчалык чаң, жакшы амал кылса, аны көрөт. Ал эми ким кыпынчалык жаман амал кылса, аны көрөт. Маалымат булагы Муснат Шафи. Абу Саид Худри разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мындай дегенин уктум. Пенде исламды кабыл алганда, исламдын кооздугу анын жашоосуна келет. Анан Алла Таала ошонун берекесинен анын мурдагы күнөөлөрүнүн баарын кечирет. Андан кийин анын ар бир кылган жакшы амалына 10дон 700ге чейин сооп берилет. А бир жаман амал үчүн эгер эле Алла Таала аны кечире салбаса, бир азап берилет. Маалымат булагы Бухари. Түшүндүрмөсү. Жашоого ислам кооздугу келет деген сөз, жүрөккө ыйман нуру толот, дене бой Алланын өкүмүнө баш ийет. Мына ошондо исламдын кооздугу, сулуулугу жашоого келет. Умар разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам деген Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланын элчиси экенине күбөлүк берүү, намаз окуу, намазды тургузуу, зекет берүү, орозо тутуу, кудурет жетсе ажылыкка баруу, деди. Маалымат булагы Муслим. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам деген Аллага эч нерсени шерик кошпой ибадат кылуу, намаз окуу, зекет берүү, орозо тутуу, ажылык кылуу, жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу, үй бүлө мүчөлөрүнө салам берүү. Кимде-ким булардын бирин аткарбаса, ал исламдын бир бөлүгүн таштаган болот. А ким бардыгын аткарбаса, ал исламдан жүзүн бурган болот, деди. Маалымат булагы Мустадрик Хаким. Хузайфа разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ислам 8 бөлүкчөдөн турат. Ыйман бөлүкчө, намаз бөлүкчө, зекет бөлүкчө, ажылык бөлүкчө, орозо бөлүкчө, жакшылыкка үндөө бөлүкчө, жамандыктан кайтаруу бөлүкчө,
Allah жолунда күрөшүү, аракет кылуу, бөлүкчө. Мына ушулардан куру кол калган пенде абдан зыянга учураган, үлүшү жок пенде болуп саналат, деди. Маалымат булагы Базар, Majma'ud Zawaid. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: ислам деген өзүңдү Аллага толук тапшырганың. Алладан башка сыйынууга затыктуу зат жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу жана элчиси деп күбөлүк бергениң, намазды тургузганың жана зекет бергениң, деди. Маалымат булагы Ахмаддын муснады. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Бир чөлдүк араб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакын келип: Алланын элчиси, мага ушундай бир амалдарды үйрөт. Эгер аларды орундатсам, бейишке кире турган болоюн, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алла Таалага шерик кошпой ибадат кыл, парз намаздарды оку, парз зекетти бер, Рамазан айында орозо карма, деди. Ал киши: менин жаным колунда болгон затка ант берем, буларга эч нерсе кошпойм, деди. Ал бир аз узагандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бейиштик кишини көрүү кимди кубанса, тигини карасын, деди. Маалымат булагы Бухари. Талха бин Убайда радиаллаху анхудан риваят. Наджд коомунан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чаштары уйпаланган бир киши келди. Биз анын катуу чыккан үнүн уктук, бирок түшүнбөдүк. Анткени алысыраак болчубуз. Ал жакын келгенде гана баары түшүнүктүү болду. Ал ислам жөнүндө сурап жаткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага жооп беретинде: ислам деген бир күндө 5 мал намаз окуу, деди. Ал: булардан башка намаз окушум керекпи, деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жок, эгер кааласаң нафил намаз окусаң болот, деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөз учугун улап: андан соң Рамазан айында орозо тутуу, деди. Ал киши: андан Рамазан айынан сырткары дагы бир орозо кармайбы, деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жок, эгер кааласаң нафил орозо кармасаң болот, деди. Анан зекет туурасында эскертүү өттү. Ал киши: андан сырткары дагы кыламбы, деп собол берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: жок, кааласаң нафил садака берсең болот, деди. Ал киши ордунан туруп: Аллага ант берем, бул амалдарга эч нерсе кошпойм да, эч нерсени кемитпейм да, деген сөздөрдү айтып бара жатты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: эгерде сөзүнө бекем турса, ал ийгиликке жеткен бактылуу адам, деди. Маалымат булагы Бухари. Убада бин Самит разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанындагы бир топ сахабаларга мынтип кайрылды: Аллага шерик кошпоого, уурулук, зына кылбоого, балдарыңарды өлтүрбөөгө, колуңар менен бутуңардын ортосунан доомат жасап чыгарбоого жана шарият өкүмүн бузбоого мага убада бергиле. Силердин кимиңер бул убадага бекем турса, Алла Таала ага сыйлык, соопторду берет. Аны, убаданы бузганыңар жазаны бул дүйнөдө алса, ал жаза кафарат, актаган, кечирим катары саналат. Ал эми Алла анын күнөөсүн бул дүйнөдө жашырып койгон болсо, анын иши Алла Тааланын эркинде, кааласа кечирет, кааласа азаптайт. Убада разияллаху анху айтат: ошентип биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга убада бердик. Маалымат булагы Бухари. Муаз разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага 10 келмени осуят кылды. Сени күйгүзүп өлтүрүп жатса да, Аллага шерик кошпо. Ата-энең, аялың менен ажыраш, бар дүйнөңдү ташта деп буйрук берип жатса да, аларга ак болбо. Каргышына калба. Атайлап парз намаздарды эч качан таштабай жүр. Кимде-ким парз намазды атайлап таштаган болсо, аны менен Алланын убадасы болбойт. Эч качан арак ичпе. Анткени ал бардык жамандыктын башаты. Аллага баш ийбөөдөн, күнөөдөн оолак бол. Себеби ал Алланын ачуусун келтирет. Эгер аскердин баары кырылып калса да,
soğuş maydanından kaçpa. Eger ildet oğrusu kaptap, adamlar ölüp jatsa, sen dağalardın arasında bolsoň, turgan jeringde tura ber. Taştap başka jaka getpe. Alıngdın jetişinçe üy bülüňe ırysky izde. Adep tarbiýa berүү üçin koldanylgan tayak, kamçyny alardyn jonunan götürbe. Taştap salba. Alardy, üy bülüňdi, Allah Taaladan korka turgan, aga takwalyk kıla turgan kıl. Malumat bulagy Ahmad'dın Musnady. Düşündürmesi. Bul hadiste ata-enege baş iýүү eň jogorky darajada turat. Seni güýgüzüp öldürüp jatsa da Allah'a şerik koşma degeni, bul baş iýүүnün öte çoň darajasy. Birok kişinin jüreginde ymany beken bolup turup, ölüm korkunuçunda jatyp, majbur, zorduk zombuluktun astında dingi karşı sözde aytuga ruhsat berilet. Malumat bulagy Mirqa. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a jana anın peygambarına işense, namazda turgusa, orozo garmasa, Allah anı beýişke, anın Allah jolunda soğuşka gatışkanına, katışpay tuğulgan jerinde kalganına garabastan, girgizүүnü öz jogapkerçiligine alat dedi. Sahabalar, o Allah'tın elçisi, bul süýnüşdi kuş kabardı elge aytsak bolobu dep suraşdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, arine beýişte 100 daraja var. Anı Allah özünün jolunda güreşkündürge daýarlagan. Ar bir darajanın ortosu aralygy asman menen jerde. Siler Allah'dan suray turgan bolsoňor, Firdavus beýişin suragla. Antkeni al beýişdin eň jakşy, eň darajaly bölügi. Anın üstünde ırayım duunun arşı, tağı ornatılgan, beýiş köldörünün başatı oşondan agyp çygat dedi. Malumat bulagy Buhari. Abu Darda radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim ymany menen goşo 5 nerseni Allah'nın aldyna alıp gelse, al beýişke giret. Al 5 mal namaz okugan, daratly jakşylap algan, rükü menen sajdany jakşy jasagan, namazdardyn uwagyna göňül bölgön, Ramazan ayında orozo tutgan, mümkinçiligi jetip ajylykka bargan, zeketdi kuwanyp bergen, işenimde aktagan kişi dedi. O Allah'nın elçisi, işenimde aktagan degende kanday düşünse bolat degen suroonu birөө berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, junup bolgondan, bulganganda, giyin junup aluu gerek. Antkeni, Allah Taala adam balasına dini amaldardın içinen gusulga işenim artkan dedi. Bulganıştan giyin gusul aluu, jaşyruun kılına turgan amal, anı kılbay koysa dele eşkin bilbey kalat birok, Allah'dan korku sezimi gana junuga türtkü bolalat. Malumat bulagy Tabaroni, Targib. Fuzala bin Ubayd Ansari radhiyallahu anhu aytat. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday degenen ukkanman. Kim maga işense, başı ise din jolunda göçsö, beýişdin ortosundan bir üy jana, çetinen bir üy berilүүsüne men kepildik berem. Kim maga işense, başı ise Allah jolunda güreşsö, beýişdin ortosundan bir üy, çetinen bir üy jana, beýişdin eň bir ukmuş meymankana jaýlaryndan bir üy berilүүsüne men kepildik berem. Kim muну atkarsa al kandaydır bir jakşylykka jetүүgö jana, zıyandooluktan kutuluga orun kaltırgan bolboyt. Kandayga alasa, oşondoy ölü versin. Anın ölümü kanday abalda bolbosun, şehit bolboso da al bari bir beýişke giret. Malumat bulagy İbn Habban. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'a eş nerseni şerik koşboy, 5 wagt namazın okugan, orozosun tutkan avalda, Kudaýyna jolukkan adam geçirilet, dedi. Malumat bulagy Ahmad'dın Musnady. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şerik koşboy, öz karajatынан soopko jetүү niyetinde kuwanyç menen zeket bergen musulmandardın imamının sözün ugup, baş iýgen adamdın sylygy beýiş bolat, dedi.
Malumat bulagı Ahmad'tın musnadı. Fuzala bin Ubayd radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mujahid degen öz napsi qalosu menen güreşken kişi dedi. Malumat bulagı Tirmizi. Jogorudagı Mujahid degen söz bul jihadga çıkkan adam. Utba bin Abd radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem törülgünden başlap ölörgө çeyin Allah'ın razıçılığın tabu maksatında peşenesin jerden götürбөй sajda kılgan avalda turgan adam da kıyamat günü öz kılganın az arzubagan nerse katarı sanayt dedi. Malumat bulağı Musnad Ahmad, Tabaroni, Majma'u Zawaid. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanын uqqam. Kimde eki sapat bolsa, ana Allah Taala şükür aytuuçular menen sabırduulardın tizmegine koşup jazat. A kimde al eki sapat jok bolsa, anı alardın tizmegine jazbayt. Kim din maselesinde özünün jogoru turgandarga göz salıp, alardı erçise, alemi düýnü maselesinde özünün tömön jaşagan turgandarga göz salıp, özünde bar nerseleri üçün Allah Taala'ga şükür aytsa, demek al, Allah Taala şükür aytuuçular menen sabırduulardın tizmegine goşup jazgan adam. Kim din maselesinde özünün tömön imanı alsız turgandarga göz salıp, düýnü maselesinde özünün jogoru, bay, barçılыкta turgandarga göz salıp, düýnü baylygynın azdygına kaygırıp ökünse, demek al, Allah Taala şükür aytuuçular menen sabırduulardın tizmegine koşup jazbagan adam. Malumat bulağı Tirmizi. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul düýnü momun üçün zindan, kafir üçün beýiş dedi. Malumat bulağı Muslim. Düşündürmösü. Momun üçün tigi düýnüde beýişde syýlyk belekler daýardalgan. Başgaça aytkanda al toluk kemçiliksiz jırgaldy beýişde tatat. Naşol sebepten bul düýnü al üçün zindan syýakdy. Kafir üçün tigi düýnüde tübelükdü azap daýardalgan. Muna şol sebepten bul düýnüde aga beýiş syýakdy. Malumat bulağı Mirqat. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oljo, mençik mülk qatarı, amanat oljo qatarı sanalsa, taqtab aytkanda amanatqa kıyanat kılınsa, zeket salık qatarı esepdelse, taqtab aytkanda kuvanıp berilbese, ilim din üçün emes, düýnü üçün alınsa, erkekler apalarına emes, ayaldarına baş eğip, dostordu jakyn tutup, atanı oğlak karmasa, meçitte biýik üün çyksa, uruunun başçısı kılmışker, beýnamaz buzuku bolsa, qoomdun başçısı eň jaman, naçar, kadırsız adam bolsa, adamdın jamandygynan, zıyandygynan saktany üçün gana aga syy urmat görsötülse, ırçy ayaldar menen ırlar göböýse, arak içilse, giýinki muun murunku muunga nalat aytyp tildesse, mına şol mezgilde alar kızıl şamaldy, jerdin silkinүүsün, jerdin içine girip ketүүçü öňtüs, gebete, dene boy tüdülüşünün buzuluşun, kandaýdyr bir aýbanga aýlanýosun, taştardın gulaganyn küte berissin. Mına uşul belgiler şurunun çirigen jibi üzülüp ketkende, monçoktor çaçıragan syýakdy, birinin artынан biri gelet, dedi. Malumat bulağı Tirmizi. Utba bin Amr radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jaman günö iş kılıp, andan soň jakşy iş kılgan adam, tar soğut giyip algan adam syýakdy. Al bir jakşy iş kılat, soğuttun bir ilmege çeçilet. Anan dağı bir jakşy iş kılat, soğuttun dağı bir ilmege çeçilet. Oşentip soğut giyimi çeçilip, jerge düşkөнгө çeyin jakşylyk kıla beret, dedi. Malumat bulağı Ahmad'tın musnadı. Düşündürmesi, günökör günö menen baylanyp, kıyınçılıkka bata beret. Jakşy amal kılgan sayın, günönün tüýünü çeçile beret. Kaygırudan ulam kutula baştayt. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu aytat. Kay bir qoom oljogo garata kıyanatlyk jasasa,
Alardın jüreklerine düşmanlarından korku sezimi sözsüz uyalayt. Kaybir kom zinakorlukka jaylusuna jol berse, alardın arasında ölüm sözsüz güç alat. Kaybir kom tarazadan aldasa, alardın rızkısı sözsüz kim bolot? Başkaça aytkanda berekesiz bolot. Kaybir kom adiletsizlikке jol berse, alardın arasında sözsüz kan tögülür bolot. Kaybir kom uadalarına turuşbasa, alardı düşmandары basıp alıp üstümdük kılat. Malumat bulağı Muvatta İmam Malik. Abu Hurayra raziyallahu anhu bir kişinin zalim özüne gana ziyan jetkiret degen sözün oğup, ağa makul emestigin bildirgen avalda mınday dedi. Jok, Allah'a ant berem, zalimdin zulumdugunan, adiletsizliginden, Alturgay Hubara, kızıl kuş, özünün uyasında jatıp kuğrap arıqta ölöt. Malumat bulağı Bayhaqi. Düşündürmesi. Zalimdin zulumdugu özü menen ele çektilbey, teskirsinçe ar türdü bale kırsıktarga sebepker bolot. Misalı, jamgırdın jabay toktop kalışı. Anın natijasında tokoydun kanattulardan tappay, uyalarında açkadan ölüşöt. Samura bin Jundub raziyallahu anhudan rivayat. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan "Sen kanday tuş gördün" degen soboldu göz uzatçu. Ananalar görgön tüşlerini aytıp berip kalışçu. Bir jolu taң erte Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem "Men mınday tuş gördüm" dep öz sözün başladı. Tüşümde maga eki perişte gelip meni oyga tuştu da "Jür" deşti. Men alarda eğirçip jönödüm. Biz uzunundan düşüp jatkan kişinin janına geldik. Anın janında biri koluna taş götürüp duruptur. Bir malda taş menen tiginin başını çapdele, baş jançılıp jarıldı. A taş bolso artka te alıska uçup kuladı. Berki taşты barıp alıp gelgençe tiginin başı gayra murunku avalına gelip kaldı. Janağı okuya gayra gaytalandı. Men aň-taň bolup, "Subhanallah, bul eko kim?" dep periştelerden suradım. Alar maga "Jür, jüreber" deşti. Oşentip biz aldyny garay jol tartdyk. Anan göm körösünden jatkan kişinin janına geldik. Anın janında da kolunda terini sıyırıp ala turgan temiri var biri ötürüptur. Al tiginin bir jak terisin sıyırıdı. Andan keyin ekinci jagına ötüp anı sıyırıp girdi. Anı bütkönçe birinci jagı ösüp murunku avalına geldi. Bir jagın sıyırıp bolguçak ekinci jagı öz orduna gelip jatty. Al nerse gayra kaytalandı. Men "Subhanallah, bul eko kim?" dedim. Perişteler "Jüreber" deşti. Andan ara jürüp olturup bir tandırga okşogon nersege jettik. Anın içi ızı-çuu, kıjı-guju, aç kıykırık. Anın içine nazar salsak, jılaňaç erkekler menen jılaňaç ayaldar tandırdın tüýünde ot küýüp jatypdyr. Anın jalyny göterilgön sayın alar jan aldary galbay kıykırık salıp jatışıpdyr. Bular kimder dedim. Alar "Jür getdik" deşti. Oşentip jürüp olturup kıp-kızıl kan syyak dudaryaga jettik. Anın ortasında bir kişi süzüp jüröt. Jekde janına göp taş jynap alıp biri öturat. Sudagy anın maňdaýyna barıp oğuzunu açkanda al kişi oğuzuna taş menen salat. Tigi suga çömüp ketet. Oşentip al okuya gayra gaytalanat. Men "Bular kim?" dedim. Perişteler "Jür, jüreber" deşti. Biz andan ara jönödük. Anan siler görelek, öňü suuk, jagymsız kişinin janına geldik. Anın aldında jalyndy ot alolanyp jatypdyr. Al anı alolonto güýgüzüp, aýlanyp çurkap jatypdyr. Men "Bul kim?" dedim. Alar "Jüreber" deşti. Biz aldyga garay jönödük. Anan jaz mezgilinin güldürü tolgan jaşyl bakka jetdik. Baktın ortasında boyu uzun bir kişi turuptur. Boyunun biyiktiginen anın başın görü albadım. Anı ayabay köp baldar kurçap alıptır. Oşonço sandağı baldardı eç kaçan görgön emesmin. Men "Bul kişi menen baldar kim?" dep suradım. Alar "Jür" deşti. Oşentip biz andan ara jol tarttık. Anan ajayip tuu, çoğun bakka jettik. Anday koz, anday keremettүү baktı eç kaçan görgön emeselem. Joloçular maga
Baktı aralap bas deşti. Basıp baratıp, kışı altın menen gümüşten salıngan şaharga jettik. Biz şaardın darbazasına gelgende, al bizge açıldı. Biz içkeri girdik. Bizge adamlar joluktu. Alardın denesinin teң bölügü ayabagандай jagımdı. Andaydı sen göreleksin. A başka bölügü ayabay jagımsız. Andaydı sen göreleksin. Alarga eki perişte tigi daryaga barıp düşküle deşti. Jakın jerde jayı kakkan susu süttöy ak daryanı gördüm. Alar ağa barıp düşüp kayra bizdin aldыбызга gelişti. Murdağı jagımsız kelbetleri jogolup, jagımdуу kelbetke aylanyp kalıptır. Eki perişte maga, bul adın beyişi, bul senin jayıň deşti. Oşol malda gözüm öýde jakka tigildi. Ak bulutday saraydı gördüm. Alar, bul senin üýüň deşti. Men, Allah eki öňürge bereke bersin. Üýge girүүgө maga ruhsat bergile dedim. Alar, azır emes, giyinçerek, sen aga sözsüz giresiň deşti. Men, bugün tündös ayabay taňgalarlyk nerselerdi түш gördüm. Alar emnesi dep suradym. Alar, azır biz saga baaryn aýtyp berebis. Başı taş menen jançılıp jatkan birinci jolu gezikken kişi, Kur'andy jattap alıp, anı taştap koygon, amal kılbay koygon, farz namazды okubay turup, jatıp uktap kalgan kişi. Alemi jağının terisi sıyırılıp jatkan kişi, erteň menen üýden çygyp, jalgan sözdü taratkan kişi. Anın jalgan sözü düýnüge jayılçu. Tandırdağı jylaňaç ayaldar menen erkekler zynakorlor, suuda süzüp oğuzuna taş tıgılgan kişi, sütkor, ottu gügüzüp jatkan öňü suuk kişi, tozoktu neyesi, anın atı Malik perişte. Baktağı uzun boylu kişi, İbrahim aleyhissalam, anı tegerek degen baldar, nariste çağında çarçap kalışkan baldar. Tabiattan alar musulmandar, deşti. Sahabalardın gebiri, o Allah'ın eltisi, müşriklerden nariste baldarı emni bolot dep suradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alardağı oşol jerde turuşat dedi. Alemi denesinin jarımı jagımdı, jarımı jagımsız kişiler amaldın jakşysyn da jamanyn da kılgandar. Allah Taala alardın günöөлөрün geçirgen. Malumat bulağı Bukhari. Abu Zar menen Abu Darda raziyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamat günü men öz ümmetimdi köpdögön ümmettün içinden tanıyalam dedi. Sahabalar, Allah'ın elçisi kantip tanıysız deşti. Alardın amal kitepleri oň jaktan berilgeninen, sajda köp kılgandyktan yüzdöründe payda bolgon taktan, alardın aldyna düşüp turgan nurdan tanıym dedi. Malumat bulağı Ahmad'dın musnadı. Düşündürmösü, bul momundağı iman nuru bolup sanalat. Momundardın ar biri amalyna jaraşa nur alat. Malumat bulağı Kaşfu Rahman.